L-investiment li jsir fuq sma differenti ta' xogħol huwa mod b'saħħtu ta' kif jinħolqu l-opportunitajiet li bihom tkompli titjieb il-qagħda tal-ħaddiema. Dan kien il-messaġġ tal-Prim Ministru Robert Abela meta ltaqa' ma' bosta ħaddiema waqt żjara fil-fabbrika tan-nylon knitting f'Ħallqormi. Dr. Abela afferma mill-ġdid l-impenn tal-Gvern biex bit-tkabbir ekonomiku li qed jesperjenza pajjiżna jibqa' jixpruna inċentivi favur aktar investiment li qed isir fi żmien ta' prijoritajiet ġodda li għandha Malta fosthom dawk ambjentali. Irrimarka li mbagħad frott dak it-tkabbir inkomplu nsaħħu l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema favur anke titjib fil-kwalità tal-ħajja. Il-Prim Ministru nnota l-aħħar investiment li għamlet dil-kumpanija fl-aħħar snin fejn għal din is-sena l-investiment tal-kumpanija mistenni jaqbes iż-2 miljun euro. Dan jikkonsisti fost oħrajn f'installazzjoni ta' pannelli fotovoltaiċi biex l-operat tal-fabbrika jużaw wkoll enerġija rinnovabbli. Dan qed isir bħala parti minn investiment massiġġ f'operat sostenibbli u ambjentali. Il-General Manager Daniele Cortinovis spjega kif il-kumpanija li issa ilha bbażata f'Malta għal kważi 60 sena bi produzzjoni tal-ħjata tan-nylon u d-drab tħaddem qrib il-250 ruħ, 86% tal-ħaddiema huma Maltin. We are giving more importance to training nowadays because we believe in our employees. We have experience with our employees that were employed years ago as machine operators, and then with time, experience and obviously training, they became supervisor, then the head of departments, and we have plenty of this kind of experience. Ġi spjegat ukoll li l-kumpanija tkompli anke ssaħħaħ l-esportazzjoni tal-prodott tagħha f'Malta lejn swieq internazzjonali primarjament fl-Ewropa. Il-kumpanija offrit li diversi opportunitajiet biex nikber u niżviluppa l-skills tiegħi u daw l-opportunitajiet kienu kemm lokalment u kien kemm ukoll barra minn xtutna fejn għenuni ħafna nikber u niżviluppa l-skills tiegħi biex illum qed niffunzjona fl-irwol li għandi bħalissa. Jakkumpanja lill-Prim Ministru kien hemm is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul.